Yes, kanonye mbifurize igitondo cyiza, igitondo cy'umugisha, kuri wo two mu masaha mu gitondo, igitondo cy'umugisha, kuri wo two mu masaha nimugoroba, biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. Hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki 12 z'ukwa gatatu 2025, birumvikana tuba tugarutse mu cyitwa makuru, tuba tugarutse mu cyitwa imiripuko, ni imirwano ikomeye cyane tugiye kuba dukomozaho yabaye mu gihugu cy'u Burundi ku isaha y'isa 7 igera kuri 5 zuzuye. Ibintu byari byamaze kuba ibindi icyitwa Red Tabara, mwaba nk'Imana mwe narababwiye ati igihugu cy'u Burundi kiri mu kaga gakomeye, nabwira ati iki gihugu cy'u Burundi kiri mu kangaratete, bamwe barabyemera abandi banga kubyemera, ariko iyi Red Tabara nta mikino ifite. Tugiye kuba tugaruka ku gitero rero cya gabwe ahitwa za Kibitoki, hafi neza y'ikigo cya gisirikare by'umwihariko cy'i Burundi. Mwaba nk'Imana mwe ntunze kure kugira ngo uze kubukurikirana aya makuru, ariko mbere na mbere reka twinjiye dusuza abantu badukurikira bari muri Coline Kinazi, Coline Tongo, abantu bari muri za Coline Mujejuru, abantu bari rwose ariya za Bubanza, abari za Kibitoki mumeze mute? Abantu badukurikira rwose bari ahitwa muri Coline rwose Munanira, ndabasuje mu bice bigiye bitandukanye by'u Burundi na za Gitega, ariko kandi mu Bugande ntabwo twabibagiwe Kenya na Tanzania. Hari abantu badukurikira bibereye mu gihugu rwose cya Kenya, hari abadukurikira bari South Africa, bari za Malawi, za Mozambique, hari abantu badukurikira bari ku mugabane w'Uburayi, United Kingdom, bari Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intara gatatu diaspora mu Bubiligi, mu Bufaransa, babibeye hirya no hino by'umwihariko ku mugabane w'Uburayi. Ariko turabasuje cyane, tubifuriza kuguma gwirwa mu byo mukora byose. Birumvikana na makuru arebana n'umutekano, politike na diplomasi. Birumvikana rero zimwe mu ngingo z'ingenzi tugiye kuba tugarukaho cyangwa se tugiye kuba tubagezaho. Tugiye kugaruka ku rugamba rukaze rwaraye rubaye ahitwa Cibitoki, rukaba ari urugamba rwapfirimo abasirikare bagera kuri 3 bo mu Mbonerakure, ndetse aba basirikare bakaba ari bamwe mu bahabwaga imyitozo hano muri ibi bice. Turaza kugaruka ku makuru arimo avuga yuko ku kibuga cy'indege cya Bujumbura ibintu byamaze kuba ibindi nyuma yuko iminsi imaze kuba 5 barimo barara amajoro, ndabara abararira ikibuga cy'indege cyangwa se abasoda b'i Burundi barimo rwose bacungana na Red Tabara yuko isaha ku isaha yarasa. Hari ibitero birimo birasubizwa inyuma uko bwije nuko bukeye ku masaha y'ijoro, ibi bitero bikaba birimo biraza ariko bigasubizwa inyuma mu buryo n'abaturage batari bagira gutya ngo bamenye. Nabyo tugiye kuba tubikomoso tubiva imuzingo. Turaza kugaruka by'umwihariko ku maganya menshi ndetse no kwitotomba gukomeye kuwitwa Agatoni Rwasa, yongera gushinza ubutegetsi buriho yuko nibukora ikosa rikomeye cyane bushobora kuza guhura n'ibibazo. Ubwo ndavuga bya bindi bijyanye no gushaka kwigwizaho ubutunzi ndetse n'imyanya myinshi, ibibanza cyangwa byinshi, by'umwihariko ku ishyaka ririho rya CNDD-FDD mu gushaka kuyobora iki gihugu mu mwaka w'2027. Turaza kugaruka ku makuru menshi agiye atandukanye. Uwitwa Ndayishimiye ibye bimeze nabi cyane rwose, ubuzima bwe buri mu kaga, ndetse amakuru turimo turakira birimo biragorana muri ino minsi kugira ngo ave mu gihugu. Hari inama zidasanzwe zikomeje gukorerwa Igitega, turaje tuzigarukeho, zikaba ari inama zobowe n'uwitwa General Neva ndetse n'aba bagabo barimo ba General Prime Niyongabo, ndetse zikaba ari inama zirimo abasirikare bakomakomeye mu ngabo z'u Burundi. 5 kuri kagenzi kako rero, icyo usabwa nta kindi, hano kuri Duniani Kote TV nimba utari wakora subscribe, acyonda kuri sabone, ahasigaye twibanire tujye tukugezaho byinshi bitandukanye biba bikomeje kugenda bivugirwa mu buseruko by'u Burundi ndetse no hirya no hino muri Afurika, byaba mu gihugu cy'u Rwanda DRC, byaba Kenya, Tanzania, byaba hirya no hino ndetse no ku mugabane w'isi muri za Ukraine n'Uburusiya. Hose tugeraho tukagenda tuba-updatinga tubabwira uko byifashe muri rusange. Nibiza kudukundira ku murongo wa telefoni, turaza kubaterekeraho icyitwa drone, turaza kubaha icyitwa drone kugira ngo ibintu tuze kugenda tubyinjiranamo neza. Ahasigaye
ibintu bigende neza. Reka dutangire mwaba n'Imana mwe, nimba ugeze hano ariko ngiye gutangirira, wandike muri comment uvuge tuti bwana Moses ndagukurikiye 5/5, aho natwe tubona ko turi kumwe, ahasigaye bikatwongera icyo bita avantage cyangwa se akabaraga. Yego, akabaraga. Reka twinjire by'umwihariko Cibitoke, turebere hamwe iby'urugamba rwaraye rubayeho ku isaha y'isa 7:05. Ni urugamba rero mpamya nashidikanya ko rutari rworoshye, kuko ni urugamba rwabayeho nta mikino. Ni urugamba rwabayeho abasirikare 6 bakarupiramo. Ni ukuvuga ngo abantu batazwi bambaye uniform ijya gusa nk'iya polisi nibo bagize gutya barataka. Bamaze kwataka, ubwo birumvikana ikigo cya gisirikare murabizi kiba kirinzwe, habaho kurasana. Ariko aba bantu batazwi, amakuru twabanje kumenya twaperereje nuko ari abantu bari bambaye imyenda iriho nako bari bafite imbunda ziriho silencer, ku buryo bashobora kukuripukana n'umuturage uri hano Cibitoke indani ntaze kumenya ese barasanye atahabo makuru n'umusirikare uri indani. Bagize gutya rero barasana igihe cy'iminota igera kuri 30, ariko igisoda cy'abarundi kiza kubyitwaramo neza cyane nubwo cyatakaje abasirikare. Ariko abasirikare bakaba batakajwe mbere bitari byamenyekana ko binjiriwe. Igisoda cy'u Burundi rero cyaje kuba cyatakariza abasirikare bagera kuri 6 n'abasirikare by'umwihariko bo mu Mbonerakure. Harimo 3 bari baraye irondo cyangwa se bari bakoze patrouille, cyo bita patrouille mu gisirikare, ndetse abandi 3 nabaje nabarashwe baje gutabara batazi ese ninde watatse bimeze bite. Gusa baza ibintu guhita babikemura babisubiza inyuma. Amakuru dufite rero nuko abari batatse bari bari hagati ya 15 ndetse na 13. Ubwo rero aba bose batatse ntabwo kugeza amagingo igihugu cy'u Burundi kiri kumenya ese ninde urimo uragishozaho intambara. Ni Red Tabara, ni imitwe igiye itandukanye irwanya ubutegetsi bw'u Burundi. Ibi byose u Burundi buracyaperereza kugira ngo bumenye ese ninde urimo urabagerageza kubagabaho ibitero, dore yuko ibi biri kuba mu gihe ku mipaka igiye itandukanye hose bamaze gushyirayo icyitwa ingabo mu rwego kugira ngo batazajya ikintu na gito gishobora kubateza ikibazo. Birumvikana yuko rero mu gisirikare cy'u Burundi situation ari hatari, ndetse kandi ibintu bikomeje kugenda bikara ari nako binakarata. Andi makuru ubwo iyo nkuru namaze kuyivaho, tugaruke gato ku kibuga cy'indege. Ikibuga cy'indege cya Bujumbura ni ikibuga cy'indege kiri international, ni ikibuga cy'indege gikoreshwa n'isi ndetse n'abasuye bakomeye igihugu cy'u Burundi. Ariko iki kibuga cy'indege munyemerere babwire yuko ibintu bitifashe neza, kuko masaha y'ijoro ni ikibuga cy'indege cyamaze kongerwa umutekano, aho ku isaha y'isa 12:30 umutekano icyitwa basirikare bari kuba bagose sinakubwira hose, ku buryo nta muntu n'umwe ushobora kwinjira hano atasabye uburenganzira cyangwa se atababwiye ibukuru ngo bamenye ese uwo muntu koko araza kuhagera. Impamvu ibi byose birimo birakorwa rero nta yindi nuko hari ubwoba bwinshi yuko mu gihugu cy'u Burundi ibintu bishobora guhindura isura, ndetse tukabona icyitwa isasu ryo ku rwego rwo hejuru hano ku kibuga cy'indege. Ibi bintu rero biri no kugeragezwa, ariko ku bw'Imana bagasanga igihugu cy'u Burundi kiri tayari. Kubera Imana bagasanga kiri tayari, bagasanga kiri tayari, ndetse ibi bitero bigasubizwa inyuma mu buryo mwese cyangwa bundi. Ubwo rero rwose mwaba mwe
nihaza kugira gutya gukomeza ibi bintu nizaho gato ahangaha tubanze turebe kugira ngo ibintu bigende neza. Ubuhanga bw'ibyuma tubanze turebe, barimo kumbwira ko hari drone zirimo zirandika. Aha tubanze turebe ko hari drone zirimo zirandika, zirimo ziraturuka i Burundi. Amakuru arimo araturuka i Burundi, ndabona hari drone impamagaye ariko ntabwo turi buyifatire mu kiganiro, ngira ngo muri kuyibona. Ntabwo turi buyifatire mu kiganiro, batwihanganire. Ni ukuvuga ngo rero ibintu birakaze ariko kandi bikomeje gukara, ndetse mubwire ko turi mu kiganiro, amakuru ayo atwandikiye nta kibazo. Ndabona ibintu bikomeje kugenda biba ibindi bindi ariko kandi ndetse bikomeje kugenda bikara, ndetse binakarata kuko kugeza amagingo ajya ku kibuga cy'indege cy'i Bujumbura ibintu ntabwo byifashe neza, naho mu masaha y'ijoro bari mu gupapa baravuga bati isaha ku isaha ibintu bishobora guhindura isura, isaha ku isaha urugamba rushobora kuba urugamba. Ni ukuvuga ngo impamvu ibi byose birimo biraba, igihugu cy'u Burundi gisa nkaho gifite abanzi benshi kandi mu buryo bw'ibanga, gisa nkaho gifite abanzi benshi kandi mu buryo bw'ibanga, kuko nacyo ubwacyo ntago kizi uko cyaterwamo. Turebe, ndabona drone hano irimo irandika. Yes, umuvandimwe aranyandikiye ati bwana Moses ndakuramukije cyane, ati hano i Bujumbura ntabwo byoroshye, ndetse habayeho ibintu bitari byiza byinshi, kuko mu masaha y'ijoro twagiye tubona abasirikare batojwe b'imbonerakure benshi na special force barimo bari